Kajing Islam hi jong ka sarkar jelaban penbet yu put usam kalawan rajing ya kita kitan ki badan hang teh po blok 1 kini kajing kalong halor ba kat haduk mentah kini kisnong ki badan hang teh po blok 1 hi kimpat yo ya ki kot kisla ki badan kam ki bakan thop kum ka birth certificate ya epic ka adhar la ni bat ki we ru kani kawan rajing ya ki nong snong hakate katan nakaleng jungi haka one on one interview balawan ra da upur front media ngilayo banyak keren ya chairman jong kani ka forum harin kat jong kini kijing ngilaya keren ru bat ki we pat ki jing ki badan hakate kitan border kham tam ya ka song suk song ngan ke badan hakate kitan kita ke ban nakaleng chairman hiu dan berpersau sabha bani ne bani hakani video kadau la ni ka jingmut jingmu ka bangilej ai ya kani ka jingtho jungi ka dei ban ke inclusion ke ban ke inclusion bat ke recognition ya gitu gisnong gitau baro ki badon hapo ela kala bang na pelut ka bangitip kum ka blok 1 kat kum baladep notify no daga jadi hills atau mas council na ba kini ki pai no senong ilong senong jungi ki badon haji ni gisnong ki baladep itu no daga district council kin yo baro kita ki skim penroy dan kita ki baro hi jadi don kampi ke jing ide begini te kum kalong menta kinong snong te kitan bodo hato kiyo na ni te ki kampen roy namar ba piang bakim don te ki kot kisla onna ya keren ya kita ki skim penroy ki bagi yo na gorne tang ya ko sep ka ba maki ki trei ke bormet jung kiru kim yo te ban bamsu namar bale ki don ki jing sya pendik ki baharu komo dari keren ni ketar ko jerong tan te kumalong mentahi ki babun ki pai nong snong jong ke blok 1 jungi kumbalai feun riu lai feun niu teli gisnong keberetan di kasih benar ya kan yang keren bet kasih benar tikidang don itu gisnong karbis tu mo marok kadelai san feun niu san feun teli gisnong benar po blawa ya kan yang keren bet hi tangi kasih benar te kamu kumbalang menta kabron kam ni hi galong nengkong ide banyo swai bat certificate banyo apply epic komputer terke te kumbalang menta kamu wat pagi bar certificate kimya yo election foto identifikat lu kimya yo adhar kimya yo ke hangno kin yo kita kran skim nomor ko balong mentah ki babun ki kena school ki lepan adhar babun ki school lepan adhar te bun ki prep school no nakada bom don adhar ke bar sakame pat deba wat ki balad pendep kita gajing kuliah ki keran per ban wat kam wat jamru kidang sem jing nomor belai ba kim don kita ya ki we par ki ken honjai benriu kumi karbi kini ni peli bungto kito tengah gajing tip junga kebut kele yo hipul kita dokumen tang bagi yo pan asam ke nambe kele ya te ki kim trek na te kele ya di haga jingi dia bari sepenar jungi pat de kumba new person ginom song jungi kim pat don ki kot isla ti don kat to kat ni ki briu jungi ke bayo kita ki kot isla tang ba satu tu kepor between happening snam arajar patu arajar kan riu kan new ya tip lang he barok bagaji sak for sure ki briu jungi tu kepor ke dei beserke ti udeu karbi lamba kitu militan group jungu ki ba fer du ke NB UPDS ke PLP ke LRA kum ta terter ki penbor na ki briu jungi ke balle gitu ke ipir ko la kim le kamot chapan absoloi ti barang tu ko por ki don ki briu jungi ki ba register ju bor ki leng kha pa jung ki po asam ke ti kum bakalong mentai kum no ko jinglong jingman sate po border hato kadon padang ke jing suk sungan ne kum no na kalong minta hantam dang sen ngilai iro po lapangap ki don kitu ki jing ja kum tu kajing song suk song sanyi kumalong menta hapol pangap kampat don dara kajing suk song suk song sai kadon kajing song suk song sai kadei dek tang na kada kajing pedam kedong hi jong government bisu ladaga government jungi kajing ban yele ban penyo ika hok jong itu ki pai nong snong kampat don kata kajing suk song sai nyamar bale ngong kum tamo hadu menta beneru ki pai nong suk snong jong snong la pangap kimpat nur da ban lek tumpa tegepor tumpa menta kala derti te buat itu kubah wil gat thungru gemut kimpat nur da ban lek pej pejwa namar ba sepo lengka te don kaman pej biwa don kaman penku di nyut di nyer ta ter pi ke wat ikatur gemut kimut te hangno kata ka ayu ban kan wan kata song sanjai te ka ba arba de kesnong mukro adu mentaro gemut katu gejing penjaj sai je katu surok ba kata ka katu ka karabar tree plantation nek egum to ga badon hapo puru usam jong senong krok katoro du mentang kadang yai be hang ne ka pani ba la da ki breu jungi hi kadang yang benda wai ka ko ke suk sai ngam don nre ka jong suk jong sai ka don tang da ka daw ke jing snap no ki breu jungi te
Kini ki live heon riu live heon nyau teli gisnong penar mo. Hadu mentah kipat don ki surok, kipat don ki umpam undi, kipat don ki electricity, kipat don ki school, kipat don ki college lain na ya keren. Tang ki ni ki PhD ki balong primary ru 4 don ra. Kano kata ka korang kata ka development facilities ke bagi ong kamut 4 don degai ege. TPE kini kejing berslam ni jang sarkar ban penbet uput sam kadai kejing duk nong bahas syakite ketan. Om syu tang kejing duk nong kadai kejing tim ke. Tengah kentui ke sarkar meklia jungi kat kung gitu ka representation ka bangla dat mene ba nai ab dah do banda baik purusam kumar ser council dat itu snong barok lepan img laka inclusion no recognize no ini snong barok bat saai no kata ko jung ki ke. Kani kejing bempat la ke sarkar ban ai kita ki jing itu la ni ki kot selaya ki nong snong kata katan hi hatu kadai nak kejing penslam ke sarkar namar ba kampat dep ban penbet utau put sam ne ka ba kampat la ban rai ni PE kadan ka dakiwe pat kidau ka government jungi kastan hakata hakajing yu junga kalong bet kumba an sa penbet chua yo put usam banang ta an sa itu yang kita kisnong kita lagi hap asam de la sakut be hijunom situ ada wan sampai kali apa de kan sale anta ke de kejing kalong ba lanon pun buit no yo to lanon la ban so de kanika long pending border issue be kata ka de kejing de ngayo jing tip ba ka sarkar asam kala panpor le excuse na ka sarkar me kali ba haswag MLA elections to asam ka ban salong hau arja ra pheon riu kin om ya keren sui halor kanika kampen be put yo bakan ta elections to asam ke anda dep bang ni kan sawan part ke election jong po mekalaya tilano kain kaniga kam kan poise ka final pi